Gatan amig TV guys. Kay naabot naman mig guys ni boss. Boss, naabot na ta boss ha? Dili ra kay boss. Ngapit-hapit mo gud ni. Nya mo kuyog namaro Sabado. Mo duwa. Ya to mata ito mata Silman Beach pag uli asam tagi. Airport. Maragya po diyan. Ito lagi pa St. Paul's agi. Dapat mga alas 2, alas 3 ay ato dito. Dapat pagkakuan mga launa tapos dire. Pagka Sabado, mga lakaw na po na. Okay. Kuya si Carpo. Kuya Kapal. Sabado. Kuya ganun sila guys. So, sige, gamuro ni usa guys. No. Walking din Sabado. Kami ni Boss Francis o kani. Huwag dagan may mga kuan may guys, palo may kabuok, dala sila.